Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bersabda, apabila engkau menemukan suatu penyakit di tubuhmu, ini nanti ya, ini secara umum dulu, nanti lebih spesifik lagi, pegang daerah-daerah yang sakit, tapi sekarang dada dan perut, pegang dengan tangannya, kanan dan kiri. Wa qul bismillah talatan, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terakhir, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita baca Fatihah bareng-bareng, kemudian Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas sekali-sekali aja semua untuk pembiasaan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelahnya Bapak Ibu bisa keluarkan lewat mulut, jangan ditirukan dulu. Buka mulutnya. Atau bisa diusap ke bawah. Diri kayaknya ya. Bisa seperti itu atau bisa ke arah mulut. Kalau mulut ya siapkan kresek, plastiknya, karena khawatir muntah.
Ya. Keluarkan bismillahirrahmanirrahim sambil baca doa adhibil ba'sa rabban nas. Kalau ndak hafal doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing. Melayu bisa. Ya Allah, keluarkan segala penyakit-penyakit yang ada di diri hamba, semua media-media sihir, semua gangguan-gangguan jin, semua ain dan lain-lainnya keluarkan melalui mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil doa seperti itu dalam hati. Ya, sekarang mulai bismillahirrahmanirrahim. Sambil dibuka mulutnya. Nanti kok kalau ada yang mau muntah, silakan dimuntahkan, jangan malu. Ini proses detox. Nanti ada ayat yang lebih spesifik. Ada yang sendawa-sendawa, bagus. Terus begitu.